Ajiste te khwa Ulysses Times ko bi khwa bi beflango ngonyinga mi dushi phu tiamate leshe tima pucha tima chama gflango golini dushi nalunduile dushi yivu tima ko ni myama me juhi tise tsiyu bi ba do chama gflango ngonyinyin tsinyi ko ni hamati tsu ni ko sikamisho yeme ji bi ko myama me juhi ti tsiyu suni ko yishi phanga mi sho bi myama me li sujam jatalo ngaw chi liama me juhi tu tishina ni khoi kwa bi sheta ma nga suni yimina ni nanchang A5C fantan juhi ti se nga suni ni ne tsiti jide chi yama nga lo bi betalo me juhi ti funa ni ti to ko shi tsu khu galega jikwa sheta ma chi ta ma nga suni myama kwai kwa te dulama myama kwai kwa dulama nya ni ti to ko ko tsli khu te nga lo bi sewalo ngawa dushi nyuma di makona ni kuka me hoso ducha shishama do jama gflango ngawa kuka me MNDAA hoso ducha shinye nyin tntsinyi ko ni hamati tsu ni nene ngwaje li tshda sho ngawa yina ni khite myama mez kinyo lepekwa la choma bule kolana ma gwajuwa kse kane ni tshi ko kwa bi tapu nye yinye myama mede yikh de tole koso ngalo yina ni asam lovo MNDAA me phu damakwa tias ni se mya loya tena ni ko tsli ko jwalo ngawa dush samati makone ni democracy jju kwa koi loki luba kaliso koi manne kwa myama koi nga mi thuchama do chama gflango ngawa kwa miso zo economist intelligent unit EIU li khwadula malucha banye nyetun tsati ko kwa democracy jju maju luyama koi bunne kwa myama thudleo kwa miso zo economist intelligent unit EIU li mine koi bude kwa mima yitsa ngwa khnye mesle khoju koi jju muju koi mi yiju kwa pa shevu ta dama jago democracy jju li pb pa shevu de fokama jiwa ali jwama tumya shingalo khute myama koi nye democracy ak majosi ngami timine kwa be ti hasat sngwa na ba kwa hi tialo amun tun tsiti khu kwa nye ti ha chu tsu na ba kwa chi ye lyama ngalo koi jiwa yotama myama mebunye koi te democracy jju kwa bi hotialo bi mun khu bi shat ti asun yidulama nye la cho timungwa to yu ma tsi si zedimai ma tsi nye to yu ma tsi bedo kwa lotasilo